Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. UMLA ke BJP bolong ru dukhat jang Shillong Cantonment Board basan bo Julai hakash photuk naitung arajar arpusan lapintip beka draft containment building bylaws arajar arpusan laminjur de Shillong Cantonment Board hakashitrik naitung arajar arpusan limba gajingan selok bat ke officer bakinomik mat nakatanat yadari hagajinga karan bakilat pathai kubor ba Julai rayat ho bagan ga senjam jang Shillong Cantonment Area Development Committee kadai bela angnu de ginong shoshnong mentalasan pulai snem kenti pi kalong ki bastunan ka bakmen ya kena building bylaws kamut haki municipal area pila ban sinai G+3 but hadu G+5 kamut lai malah so malah hadu san malah hadu nru malah kadba apo Shillong Cantonment area kena kalong ki bastunan aga por bangala long MLE mentan aga area mentak kalau long sanpulai stem hadin bing layo ya kata state bupura stem ka kendai sebanyak pa kung bolong hapo government pimio ban sina mundan building permission ka sulong bay pimio chusina tik tang simala te kadang-kadang ke long aspiration lan kajing angnut kepala pun house stem juga nong sulong juga contaminant area te hakidiki sedem ki belale ngilai persang nagaliang ke jonga ko mulo kalameli nagaliang jong ka ngilai initiate lembaga Shillong Cantonment Area Development Committee hakabang along president but ba bibin praran nilong kumu Charles Katri ngilai initiate bangiru hapo kanun area ngi di video no ka building bylaws kala jong te hadin san puar bermentaka ya san pulai listem ngilayo ban approve approve ya ka haka naka Shillong Cantonment haka board meeting ya ka ba ngasoban ay kublay kada draft Shillong Cantonment building bylaws ala jarbusan la approve daga meeting jong ka board ka balalong haka sitrik Julai mataus dem haka office reka mapo Shillong Cantonment board ya kana ka draft building bylaws la ngilaya vet lani ngilaya ya trailang bat ka Meghalaya Urban Development Authority muda but they ngila shim daga bylaws jongka Shillong Municipal Board lembaga Meghalaya Urban Development Authority but hadin bing layo ngaso nai kubleiru nakaliang jongka state government kepala air corporation ban phai kemuda ban song meeting bat ni ke Shillong Cantonment Board nomor ba ngaku memilih ngorong member jongka Shillong Cantonment Board bari ba bibin pradhan ilong nominated member te hakji ekran arsin laisin ke bangilaya ya discuss ya dengan draft bat kidon ke amendment hiji perkala harum haneng bat mentak lalung final ngiladap last kadegane ka strik jung Julai ketong ngiladap lalung final te ngidon sawut apa kabut nga kum lokal meli bot member jung ka Cantonment Board ngalung special invitee nang tangidon president ubade brigadier Rajesh Barma ulong station commander ulong presiden jongka Shillong Cantonment Board ngidon chief executive officer jong Shillong Cantonment Board Usri Ayush Muriaji nangta ladolang nominated member ba Bipen Pradhan nangta technical team jong Shillong Cantonment Board nangta senior engineer jongka Cantonment Board Usri Sujit Kaur nang tanah kalian ke government ke jungi kilap hak representative nak muda daiba El Rumbui bolong senior architect
Nomor Ministry of Defence parkin ai ka final assessment approval. Sian tang ladem nang tungin sali ya kedua ya Rajnath Singh Ji bolong Defence Minister. Kerang bila ben keluai bagi dia yang approval ba apu Shibnai Arbanai ini bersang kerang ba tang layu ke building bylaws ngin sepelong kaji penting pat ba sebro kenong song government board government area silong area berkumta kinsa wan ban salam apply kubya ngiju apply sebuah ka muda kiru kinsa apply sebuah ka silong government board kata ka ba long ka ba so kumande nakaliang gumamali bahaga senior jonga lala memperolong ya kena ka jangan nur kepala parat pun stem bahaga ka hadin banglayo state ni yo ya state pura mentah sampuan lagi stem mentah lah kan urung mentah stem dia kata kali ga banga kuaban ya tu kuaban tip sabi by day permission kan nur kompak kisna marugi dan di malaro pokon ka agapur mensuar kisuya itu nang silong katun mumbo ipor mensuar tadi nak kapur katun ber hakikat tu kan sistem keladun kini illegal construction bi te kada ya ka kies nagaliang juga kut kalau ini illegal construction iba claim permission na po ka control board te kiele kis barahin bo kiele kis abur sedang mat ko por na parlo ngamelis to te hari nagaliang juga kut kala aira in February ka defense authority le ne ka control board but accordingly nagliang sipai jointly but ka authority sulung kan buat lapon teliki building ye kiba kilasa pun pra te kilasa pun pra untuk but dehanta ka ba nadu bayat jia ka tu ka court case te kisulong ba kimyo snai kemai su msha su except what yakidiki repairing extension of room msha su kata cepat ba kadon lagi di sistem berada ki bang patlong ameli mahang tu kaja porslap ka kapai ka tulu kita pan permission ban clear kitin room ki mai kaya ba disloko ba pin sina bian ba ki kamera ni tar ko pra ka nama ka de ka spai we te hatar ko kuya te mentra bergalung ka jingkeben iting sabriki yaki nong song ka silong ka benbur haga ba kadiat dengan building bylaws te hagi pun ba munsua kumno kisna gitu ki iu ka silong bet tang na po silong ka benbur kala bandon lesi kilo ka on for minus semua abano naga perlu ngambil itu kapur te kasulong permission nang ne na po kontrol board ki paso di jiri di po guhati kila ya approve tementara kalau ya kada ke keram ne ke jing charge ki pajba na kamta madien ba ki don ga jaka ne ki miyo chinaye te don ki bala shongkha kambun ki non kasi situ ki non tribal te kita ka custom juga kalau join family apa ki chongkha ya kalau ki warai nai ti don kam kamera ka baik ki amli chong ki yung wise to nice tai bentar kada ka cige juga kelawan sisin bagala pentre kami akan ka konten building bylaws araja ratusan temur kemudian jaga ala ban apply accordingly kala ban sina tekan ka long aspiration juga no song jaga konten. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators
and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.